Tobas, a bad man crusher, G-Clan Entertainment, can we band them Babylon, MB. Sheria, baby, why don't you come over? Ukimanyire kugonza muno, awakyotale kakakole kikusheriyo. Sheria, baby, why don't you come over? Ukimanyire kugonza muno, awakyotale kakakole kikusheriyo. Sherio, limurungi muno, baito mutima gwawe, gugumire muno. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Abarozi ba Kitara TV nkutangira omuntekanize n'Orubazo kanda amabara Julius Kyomuhendo muntekanize nebiro koza 25 Kyomukaga mu Rubazo runo tubantu tweta abantu abayine kibakozera abayine oruganikyo omuntu okusoka kubano yegeraho omuntu ayine kyakozere kandi ayine kyali samabara mbagambiro Julius Kyomuhendo musajja mulisa kandi omwiho wabamoli barango murundi gubandize kuturura Kitara TV oli ya Facebook okaina kukora olikinge page yaitu abulabo oli ya YouTube oina kusubscribinga page yaitu so that osigale no tuhondera hona nambero oli kiro kinu mpairo mugisa nja kuba nimbongisa abana bamani babana Abazini obankete murujunge babeta ba dancers baitu murunyoro obambeta abachekecha mbete abakora batati manyira baitu iwo akutonda Kitara TV osakutereza mu comments ekigambe kikire ekitukusoa ku bantu haba dansa abakuchekecha abakuzina abakumyeda timanyire kigambo kikire ekitwina ku bantu koisa abana banu baba Spice Commandos kandi tisazi nambere tuli basangira set baine kizina kibakwata baina video yibalimu yibakwata sahazinu kandi mpairo kuba mugisa kuba nimbabongisa bali basajja bamani basigazi bamani baine byabani bakozere iwa baire na hondera music industry ya Bunyoro I know bamanyire kandi tenigule nigo mundo gubandize kuba no bahura video nyingi zibabayiremu bizina byembaga zibabayiremu ba Spice Commandos nkwendo sigale amukutu no tuhondera Kitara TV otarugaho bairaba Abarozi ba Kitara TV mbagambire getwina ba Spice Commandos muntekanize n'Orubazo kandi onyina ali omuhaba Spice Commandos kutangirire John Mary Gamut bazona amani nayo oli mu vibe bayinta Jasper amabara gawo genyine agagwa kinyore nigo amabara ki amabara gange nyini bayinta byona John Mary abakusingo winko bamanyira abakusingo winko bayinta John Mary semeyo muno kuba Kitara TV nayo eno video itusange ni mukora yekizina ki lekizina kitukora bagita Pretty Girl Kyadeva producer so oranganyira kuba nimba batali banizanti nyakuyiha set yakoleta mu interview kiri fine ebintu bikuru batabita mu side zanyo tinda kudupengo ebintu bikuru batabulunge bwire buna wakwa mberero onayo gikenga ya lockdown tumaze emyaka tugenda emyaka 3 tutakora embeera teri kulunge yabeire irazi kale nge twabere mu mbere twali mbwire buli tinge tuli mbwire buno muzee ba Spice Commandos muli bayingaha mu group kutwaliza ba Spice Commandos tuli bantu mukaga but omuntu yatugira omaiso no mukenga kulonge omuntu yabenda no yatugira omaiso let Henry bamutaga Henry hatso fabwire buno tuli bantu batano hati kutwaliza hamwe abukuba mu Spice Commandos ndozerema abantu bamuikaire nabo for over years umale emyaka nyingi mukikozere mutakorora nti kumara emyaka egiyo na muri hamwe inyo kinkurora ekinge tukikozere mu kumara emyaka egiyo na tuli hamwe respect no bwesigwa kwesiganga na like buli omuntu omwekitinisa kyaye no wakuba mutono wakuba mukuru wawe buli omuntu omwekitinisa agamba discipline is the key to success hatinka iwe Jasper mbintu bine bya mazina omuntu kiya kusikiriza gama nti nyonyenda mazina nyenda kubanka nanka kansindikiza kutamba bintu bine byo kuzina tinda kudupe nya mazina go like it's like a talent
nkakula ninkienda kuga muto wange nkakula ninzina so tingia kudupa nyonye hura ninyegomba nkanyo Jasper nyegomba nko omuntu kale nyempura ninyenda aho kakaleki oba nkugambe nti nyehura kale nyegomba nyowe like nyenda muno to be me toina muntu wona akusekeza we yegomba nyegomba Jasper. Tumazira kaire kaingira mba Spice Commandos for over years. I think I have to say this inti mu dance groups zona ziziro Omu'Bunyoro bayizire ni barolera halinywe muhura muteki into ekyo up to now musigaire muri on top of this game. Nyo like tuhura kulungia okwa like bana benga batu inspire ingire kuja Bamazina dance cause like na meto atanikie kuzina dance tinike kintu kya value ngagano Omu'Bunyoro like to value dance ni bakuranko omuyaye ni bakuranko omusuma nko muntu alimerere but like tukagera tukiongeramu utandike ku inspire ngabana abato ba use kuzina niko abantu abalayiguru oko batanka kutekeza dance inimo mugaso kan like kutwala somewhere cause nyo like to me dance nyengu for buli kimu kindi singetabe dance nayo ndibotambanyire am social wa ndibotambanye so nyo Amazina halindi bure bunu mani ga Amazina so dance to me it's a daily life. Yeah. Okusa kubara munka videos mubayire ozimanyiro muhendo like videos twemzo nyingi like so far nyezi nkusa kubani njukao ezi recently like zili video nkankaga oyino muzini wa Bunyoro ba video kiyo yoli maito kusa kuterera Kitara TV video nyina nyingi nyine video yo mojo waito kumumanya doti tuni video za Figo ati saba he mutu Kitara TV mbeni sanyo mutira kazina ka doti bia Spice Command what's kioro omurozi wa Kitara TV what's kioro kurugama Spice actually doti na karugama Spice Commandos like akiarimo uba akagisigaga agena music actually by like waka branching into music like dancing take agi focusing on yatandika kuzina like I focused on music yes what's kioro ho kurugama doti nawe mwana wa Spice Commandos kikunyumire kandi tujya kubantu garuka na abana abantu ba Spice Commandos. But music. Okay, confirm. Yeah, me know. Vibes on the beat. Dirty. Wait. Come near. Wait. Back beer. Wait. Come near. Kono echanga what's kioro. Umwana. Kabina keko. Yabo umwana. Kafika keko. Baby, heavy yange bigata mpula Tendi wa mani ngabali They give you beer on my baby honey let me fast gun for me Shanai, I'm in a vibe tonight I'm feeling high tonight They give you chips on my baby honey Otatina toko into Yeah, I wanna give you everything you wanna take More be, I'm also the everything you want Come follow me I follow me to conta baku wacho kwenda Batu banje Tuja basistra Yeah, I wanna give you everything you wanna take More be, I'm also the everything you want Wewe, come near Wewe, baku beer Wewe, come near Kono wechanga Yes, omurozi wa Kitara TV tukaina ba Spice Commandos nyina robe. Yo, sorry. Sokora muki abarozi ba Kitara TV. Abarozi bona ba Kitara TV mbaramukize. Nyowe am called Robe Uganda, Rob's country. Yeah. Robert bagambira abana bo mutawoni muno bona bayisiki okabamaraho abo ibara lyawo. Bigambo by'abantu banywani bangembe just bigenda bita tuli fine tuli stade muno ngiro katusangira tunange kintu ati myaka almost 3 Abazini tibakora kandi I know nine ba dancers timutaya ati nyemwe mukwemera omuta tugeya assets tuinayo assets zitutayiza nk'abantu zituyamba akasente kayi kampura kekisagazi Kango tukampura. Hati iwe nayo kike kuinspire kihabuzo kino kimbayini kihabuza Jasper ni mhabuza oha mu inspiring bintu bine bya Amazina iwe muntu kyakusikiriza nyowe kuruga butobu wange alo musayija tatawa mu Uganda muno mwetapoko oli wa Nigeria yoko niwe muntu wenjegomba munsi yenu yone muzini dansa ali dansa nkaitu hati dance mu Runyoro nikyo kigambo keke
amazina kandi abadansa duwabo omuziningira omuchekecha nengira twalira niwo omuchekecho ati obokuba nororama aroho dance groups ziziro nyingi hano mu Bunyoro and I think iramba iningamba just panty ziroleira hali nywe okuba norora nti mu industry yanyu ya dance group ya mazineno mu myaka 5 ejja kuba erinka era maiso kuba tibwire buna abaana bakwija buija kikenga nanka talent impya akazikuija buija ekirungi nate nikyo twayenda go kikenga hati nko omuntu bakuba naenda tugeze nko kuiba mu video yaye akasente mcharginga mute bintu byabyo kuteesa kisikana distance nambalo gya kushutingira video yawe noija ntubazanka abantu nke team noija ntuyikora mu mulimu enyenyuma ho mwakoraho gana nanka opunya nati mukyakora no punya opunya Francis alo tukora nawe atukyai nawe niwe nka manager wani niwe nka manager of course niwe nka director bani konda kugamba kuba niwe yatandikire kintu yake akatwandika tukyali bana bato tuti tuli hasi muno ne ate niwe twaranko nka director wae niwe manager niwe buli kimu kiona bakagamba doti nokuruga mu group yanyu kutandika kuzina bikyebyo mukamubinga mananu obati gali mananu kwendo baze orurara mu kamera aho abarozi ba creative bagambire mukamubinga mu aboko barone ne ishende gamba nto mukazi no yagatabwira kwa atawe mukazi doti yake ali mu Spice Commando tukiyazina nawe tukora nawe buli kimu kiona kyali tuinawo kandi tukata kukaga tuinawo tukora hamu by the way na practice tukora wero gamba tumusangiro na hano usangine bo yakagenda bayita bayiro na hano aine byagenzere ku amalirizo Robert okuswera di nyo nkiyanyumiro choko tugambire yali mu Rob's country atesi yange ndagirekero onda swera yali mu si yange nengero kabimanye Rob's country hati Spice Commandos mwina yonka projects ezanyu habwanyu tugeze mutanduzi mukora ni mfuno baka tracker na ni mukora dance video erinya yanyu habwanyu ziriyo nyingi no nyingi zo ati nokwa noze no kusoka searching na YouTube bakenzo bo hamanya abantu ba Roberto oli manya wa ikara South Africa bona video nyingi tuna promo videos buligizona zero nkwenda otwala amugisa guno hereze dancer omuhyaka odanso mwana mutakutandika abo kubanga iringa mbirege hariyo groups za abana batezi kutandika butandika nkwenda taking chance eno omuhereza amagezi gangu sokuwa dancer ali upcoming na chaje bujja mu industry kili kintu kimwe kuso mugamba kuli kwekamba kikenga kwekamba nokora muno kandi ni engeso kikuru kuba nali tuwe nate twandi bayiro wanu bwire buno kikenga Biden era na time eno abagamba obakituli hano ziri engeso zaitu bantu batuwenda bwengeso kikenga so ko taine engeso nozara wabala bonankire tinki niro kuso kuruga yo kikenga nikeke kuso kubagamba abaliyo kabakuija upcoming dancers bizina bingi be mubayire mu videos nyingi munoze mubayire mukwenda nayo kuhumukisa guno osabe ekizina kimu kyo mwana wa hano ekyobayiremu videos zinde zimuzikanye bano kwenye bazo video nyingi zisubayire maloto matoza afigo alona kazina kala kazina baketa batanjukiza wasasa nawe babwangi baje select bona tubakolete video za man ezo hati sabayo kizina kimu Up in the morning, please baby, I don't miss anybody. Please baby, please can you come and help me? Honey, I'm here lonely, baby. I'm singing and searching, yeah. Felista, taina na competitor. Felista, niwe hakusinga. Mkwenda Felista, soft body Felista. Felista
bayayi nebigambo babasa majani my sweetheart my number one choice owange love abarozi ba Kitara TV nyina Alex nawe ali omu aba Spice Commandos ramukiya abantu abakorera Kitara TV abantu bali TV nywe nambaramukize amabani nywe Alex nywe nabamanyire nka Marex Covon Facebook ndiyo nkira kukozesa nywe nabara TV nywe nambaramukize bamwe bali kubaho oja kuongera heira kabakorera Kitara TV ndi ansi mune abara TV Kitara TV nywe nambaramukize amabani nywe Alex abamanye nka Marex Covon Facebook niyo nkozesa abakusinga niyo bamanyire kandi ibara lire eribakulirire hoburo banyeta tumuhairwe oyendeze nalyo limanye Alex omazire myaka ingaha oli mu Spice Commando mazire myaka 14 niyo yatandikire kintu kino tukatandika ndi muto muno baiza nkaba muto muno nile twakitandike no Bunyogo atuyira hara mwana nati nchamusima munne kyankoleire niwampikize na hano hali ndi mwana up to now opinion wakiali like mentor wanyu nka manager wanyu of course niwakiaro kando honda kisoba busaba kisobole kini maybe wasako baliyo baitu nibatakusa kiemera mu tukyali nawe muno niwatukulize tukusa kumuruga aho tutyo bisaha zinu bariyo dance groups zizire era nyibare ni kigamba na bagenzi bawe empiyake zizire zinja tajja nakubazaho hano baitu zinyingi muzihura temukuhura panic ya mane izire nti babateira akakuokya pressure ya mane competition mazima bagabaza nti pressure tero abo kuba naitwe nicho tukwenda abo ko naitwe tikisa tuongera amani tulitwenka tutaina abatuvuganya kenge naito kitwongera munamani tugamba akira naito tukatuongere mamani tusobore kukora abako baturore like tukora tukatandika atari mu dancing group yona mu Bunyoro yona so naito kitwongera munamani kongera gukora muno Alex nanka myaka I think hawire myaka nkebira satu kuruga Henry abarugabo kuba ino Henry mukamara nawe myaka nyingi munuko mukatandika nawe timuhura Henry ni mu misinga wewe tumumisinga baitu taina kiokora akagenda so tumumisinga bwire bwikandi tumumisinga ati Henry byabarugireho gapu ke yasigaire hawo mukajuza mo aroho ndigayo twateire mu bwire bono tuli mukaga baitu bwire bono tuli batano ondi aina takira kubaho muno kale baituro tukafuna gayo ndio twateiremu hatinka iwe kiki kusikiriza gwo buntu wororera hono gamanti nyonka joininga mu bintu bya dance nyenda kubanka nanka gukorera Kitara ali wamana nyowe kutandika mazina gano ntabe nyino omuntu wonkwegomba bukwanka bandi muto nkatandika kuzina ebintu bino ntutandika bino ebintu bya speakide ningenda gano opunya Kwegesa abana mu masomero niho natandikire twagamba we abakitakora group twatandika group mporampo ntaina wonkwegomba just nyo nahuraga muri nimpani nyenda amazina nimpani nkenda just baitu bunagenze ni nkura de nafuna nabandi bonkwegomba badansa abandi kabaidi wiziboha baitu nkakura nyowa ntaina wonkwegomba ngo nyina wonkwegomba just nkakwa nyina nyoni nyehura muri ninyenda amazina just kionka Alex bagambira abayisikiba mu town muno bono bamazireho esho nunkoto ati akorora ati imba mazireho nta kandi arono ndi yagambire nti Olympia grenade bira obe magurune muzini grenade tomanyi mumanye baite monyere muzini ati kati kenyine kibagamba nti oswerwa muno abakazi abakuru bakuswera wewe bigambo by'abantu rakano omuntu okubaza kubina kurungi of course ibi byona tubantu binihira okyetegereza to oliba iwo tibakakubazaga kubi batubaza kubi baita ati aragamba ati habaho tosakuroro omwika nambira atali umuriro kwa rone buguba baitu gutaro Alex abakazi bana abakuru tibakukolera abakazi bakuru ndi mwana mutabakingena mbakazi bako kutoza yoki tindi mbakazi bako yenda kuswerwa toenda bujunanizibo
bigambo byao maybe tenyina unaka kihuli enkirire mwawe babi baze bigamba tomanyira bananka bakazina ekizina ne bagamba ebigambo bibayo mu sento beni nsaba okuturugeyo pabuze ebindi mu myaka 5 okwerora yolinka hanka Spice Commando awire buno hali ndiwire buno myaka nyingi mwene white nyo ekintu nyina nkanyo ngeri nkifuniremu otabwire buno tuli hano tuli batito tutaba 3 tuli bantu 5 badansa baitu abandi bara mirimo tubasoboye kwijja bona kukinga maduka ngo bayije ma business gabo kenga mmanyo inayo bikenga byetu bitubamu so bandi basigara abandi twajja twagaka twije tushutinge mukakoraho myaka yinyuma mwakoraho gana Sam Trigger ukike kyabayiro Sam Trigger katakyali mu dance umuntu oyika no funa ekindu kiokora kitakuhabwire bo kugaruka mu mazina kyonka akienda baito aba business ya inatemwikiriza kunanga kujja baitu tukyali nawe tuba nawe bwire bona yani benaja baitu bwire taroho agenda kambana asubule ebintu nagaruka so tabana bwire kalikira baba no bwire tuba nawe rundi no practice ntukora nawe habwaki muri bojo nywenka temukafuna kusikiza government kamtekea mu muziki nawe aba joining abo kwali unabasiya bakusaka kuzina tukakiplaningaho tukienda baitu tukafunago muntu wonyina kusaka kutujoininga like umuntu ali serious kale abamu bagerizo abandi kuija nibaija nibabamu nibibalema tutubinga nibebinga bonka baitu kwigama net tubenda babaire bali yo bakuija nabagezese migisa yabo bakuba nibasobora ntuba nabo twigama ngo tukwenda bojo bonka no na baisikitu kubenda hatiwe kizina ki mu bizina byona byobayire mu hano Bunyoro kizina kikyo kwenda kuhuliriza Kitara TV bwire buno tubayire bizina bingi baito bandi nterere kyafiga bwaki abukwa turuge nawe hansi ntuzina nawe Robert sabirege tomato kyafigo sabaye kindi kade bantere kizina kyona kale kinabayire mu kale ekyo mwana omuka wena bizina bingate ndakomakirande ke kirako makime kigo abokuba ekimbende te kyafigo abuka figo tukuzire nawe bizina bingi twika ntubata nawe mu shows nyingi so nicyo ngambye kyafigo baitu nebindi tubayire mu bizina bingi bya abantu bona kibara kantera kyo mwana omuka wena wa Bunyoro atari bakule manyaba kamili no kale omurozi wa Kitara TV bas Spice Commando tubakuleta irege kandi nkusima iwa akyatuhondera kandi rero tarugaho tukiyabaina na maisoge bambi gali more baby no mwana gasemela maisoge bambi kantu amulika gira maisoga bebya yakazarwa icho ni mwana tukikirire omukichweka kinu kiona kumulengezaniza kiba kizibu kuba busayonda kumuhika hai mama busayondi mumitano yona busayondi sera busayondi ni wono mwana yasingire ali more baby ali more baby na maisoge bambi ali more baby ali more baby ali more baby na maisoge bambi ali more baby aromata na dingisa adingis ono mwana kale obwaseka na mwekamu muli omutima gwegwezere obwaimuke bisigi osima mukama mali hawe emirimo ye oburonge bwaiguru niba buronge n'obwaino munda engonzi y'abantu bayigibe simisa omwana ono baby ali more baby ali more baby na maisoge bambi ali more baby ali more baby ali more baby na maisoge bambi ali more baby yes abarozi ba Kitara TV tukyali muntekaniza banyire mu vibe baba batokera banyire mu vibe action yes abarozi ba Kitara TV tukyali muntekaniza Orubazo kandi nyina
owekitinisa Icon Pro. Icon ali omuhaba video directors bebizina byembaganiza hano Bunyoro kandi nambe tusangire hano abayiromu abaku directinga video yekizina kinene nambe tusangire ba Spice Commandos so nkwenda kufuna boba nokulana ba Spice Commandos bano embere beta obasangire utanyera bya yabo na talent yabo. Well nsemerere muno aba Kitara TV kumpa omugisa guno kusharinga talent na abana bomuka mwebale muno mwebale amabara banyita Icon Pro Media abandi bamanyenka Isma Mugabi. So abana bano tuize ntukora nabo for a long time. Actually the bali abana abamwe bakiyasingire kuba barungi muno ababunyoro ina. So to be honest abana bano bali so determined. They are energetic kandi bagira passion yekike baba ni bakora okugonza kwekintu gonza so no bobano mu directinga takuwa hard time nkabana bana bahiyaka bakakora abakaija mu system kwegamba mbo baba flexible, they are uniform bobo nkaba bakwendesa kugaruko bakolo time and time. Tibalinka abana abanda batugenda okoni bakutalibaniza omugamba oro mu kamera agaruka kunu no rambo ekintu bakikaka bukaka. Actually Spice Commandos obwire bono tukozere nabo almost myaka nka 10 tibantalibanize tibampaire buzibu twakola nabo bizina bingi muno tibatwaire buzibu. Danso omuyaka kutandika groups ezikutandika kiki kibakubere nibegera hali ba Spice Commandos bano kuba na discipline engeso talent yona omuntu akwenda talent you have to be disciplined engeso entanda yange bagambe entanda yange yinkusibirira abadansa bona bahiyaka babe nengeso kandi bagube no mutima gokugonza ekintu kiyabo batakopa chonka balengo creatinga industry is a creative way oinakora kuleta ekintu kiyawe so nkubagamba batakopa babe kintu nikiyoki kimo. Yes, abarozi ba Kitara TV tukyali mu nteekaniza Orubazo Icon Pro abaina tugambira ngeri asangire bano ba Spice Commandos kandi tukiyabaina tukiyayenda kumanya bikusingaho hali obomezi babo jo bano. Rapdico Feel power Icon Pro Media touch we flowinga nywena mumfilinga murapu gema bakusinga mumbelivinga katandika kazana bezalawo bajoga ustailo yarumera sobora kuhitinga hati buli hamuni twa bakurokinga buli kilabu zituni bakudansinga Rapdico haziwe bafokere nsonga baikirize batandikire no kupipinga ngoma hangoma matera ni musensinga wemba mubato kukosi ninya wininga hura tune haredi ekuvibinga Kitara FC nitwa bakusinga Tunawaka mubaraka Bunyoro nitwa bainawaka Tunawaka mukuno waka nitwa bainawaka tuli mu iPhone bakyali mu butabo bali mu piano yetukora yonebo tubatere ngoma nibazeta zitabo waka yenyina yamani hura vibe ntini saba fake rapa mu club ruhanga warunye fulondi haziwe nsasa inesa chinga YouTube hona handa bamba bonga mbupabo rhyme zange ziba vere taratibu kalempo nirisa kebiro bya mufebo nikaliba murunye fronye kasupabu wispantina nkabarusha babu Tunawaka mubaraka Bunyoro nitwa bainawaka abarozi ba Kitara TV tukyaina ba Spice Commandos bali batanu baitu haseti tusangireho basatu Alexi Jasper hamu na Roberobe so video baireta I think mtimumalize sazino video tumalirize bwire buno nko twakamalira bwire buno video yebere fine buli kimwe kwere fine yeah. Alex amubomezi bwawo bwa bulikiro boba otali mu practice otali bya dance kike kisinga kunyumira Okumanyisa ki mubwire bwawo buli free bi hobbies zawo bomba ntali mu dance imba bomba ntali mu dance imba
mba boutique aho ntoza kasente mpora notoze 10 obikenga nayo byokweyiya emberero nayo girora ebintu byokweyiya tukyazina tukyakora kina bu video bukujaho kamukamu cyane ugeza kusikasika yuko usikireye tyakyaro ebyasongo biro so boina kuyiyembera ndi musajja tende mukazi ngunja kuikara sente zinsange nyikali mbanyi na kutoze 10 Robe mu bintu mu sente zawo zikiragenda nka nyo lero wewe tuziteka mu product naiwe tuinayo asingugambe tuziteka mu asset okwo azitamungoye tuziteka mu products okwo mukyalo okwo okulima ka empon kaliyo kwa base kaliyo mukyalo okwo so nkafuna ka sente ninteka nyina nsoka kutwala yo bumero okwo mwana obunanka buli yaliyo obuojo bwengero kabwesiro hati muri nyu hanu ngeri nkurura ngeri mukali hanu basatu oha asinga kengera mugenzi we ati nda kudupa mazima genyini ntingo ala kengero ono ga mazima gen like we cooperate alo okusakus alo okengera busakengera mugenzi we twena twekengera okay anyekenga mukengera okengera abya niko kiba oha singa kuleta obuyaka buli omaleta obuyaka teamwork cause buli omo bina akola research busaleto obukuru busaleto obuyaka twena tubakintake nka team Spice Commando tuli maje Maiki habuzo kinuka mbayini habuzo mu kanyongere nke bahabuzeho for over 10 years muikaire hamu muri mu Spice Commandos mwina bageni mpabuza samu na wakabamo dot kiki kibaikaize muri hamu fine dot takia mungambeka takiali mu group baitu mukakyaro na samu bukiki yabo kwati muri nabo Ruganda kiki kibaikaize hamu ari ngisa kugamba in life leka ngambe ikintu kimulaike kimanye okusakubala olaho omunywani nakusingana n'omuntu w'Oluganda rwawe like ikizibu kyo omunywani kyakisa kuyamba Oluganda atasaki kuyamba like we are like a family embeaza tizikwatagana cause tosakana omuntu embeaza nzita kwatagana so longo mbani mukwatagana ni muconnectingana muikiriza kimu like when like you have same goals to achieve nyonkura nikeki kitu ikaiza because buli omwana itwana we have same goals like we dream big, dream chasers. Yes, Alex. Ukwerora noruga mu dance notandika nka music notandika ebintu ebindi oba nyowe mazima bagabaza nyowe dance mbe ninkyagenda muno baitu ekibe nikyenda muno kunya mu dance niye nembera yo turimu ya covid obwire bukwika gawe nokora practice so shows kuija nohura neno wama notandika kutoze 10 side end ugambo ba byokuzina mbihweyo baitu cyo kinta mpura ninkenda nyikare mu mazina so mbege nindugamu ngo era tinsaga uka mu mazina nkurugamu burugamu nintoza business ende mbe ndugire mukali baitu cyo tinkabe kitekerezaho nkyakenda muno nkyakenda kikyandi anu nyenda muna mazina nkaruga buto hansi ndi muto ni nyenda kuzina na hati so mbe ndi wokurugamba ito kitikanyizire mu mutwe baitu mbege nindugamu nkutoza business enda tali ngobangaruka mazina oba kuzina bikya mic no hati nkwenda buli omu ampe yabazini batano mu Bunyoro muno atali mu bukozere nabo asokota takakoraga nawe bari no gamanto muzino gata hamurungi buli omu ampe batano tandike na Robe abainenge so abo manyente muzino nazina kurungi mwenda mu Bunyoro hano uwa kubanza doti Figo West nkurasha abo bayinga basatu tinuko jese nekita bana then next why batana abantu nibo manyire abatade perfect abakikora mulo then Alex abana bakutera bana bayizire mwana baitu yenyewe nkanyowe abana bunkumanya naye abana aro ore wokurango akikairoho na hata kyaroho atali nka Figo
na doti nibo yaija na watandike kupikinga bwe buno ate kinta kikwasire Kitera aliyo nanka XY na Waikairo Jesse Nectar Rapadiko nono gaye arapingamu ka nanka Sinex Kaliba nawo gaye gakinterera nka gravity nikinyumira okengere just panayo tueleze batano Abazini abana bayiziye bali obayinga abali upcoming ba legendary bali nyingi kusa kugamba we like into nkaba dancer first of all taking a distance nsima Abazini akaito tulira Abazini batalo tulo kionga abwe na Abazini abankumanya bakutya redeem Abazini bali obayinga like when you have talent nyonkwendo mpeyo batano abatano ongusa kusoka kugamba ali dot ogwenja mukugamba is multi talented abo mukumubaza abo kuba ali nawe arugire mu Spice Commandos oba amanyire talented like rugamuntu ali songwriter akoyandika ablikimu like the guy is talented era like ene kusagitwa anka joke bani mukyakabinja kuteka mu dot reason being cause dot be no muntu tunulire muno like otampa list ntono nwakubanza nyonkwenda just ombe batano abatano anja kuteka na feature the perfect like rapper upcoming abo bali babiri dem kyakasatu naonja kuteka aloga bamweta Pavin under Fiki's management naonja amuteka hao nteko Musadok then Abazini bali buying Jaboy Abazini bali buying muno Rapadiko Bazini buying muno Sam Trigger na muzini tune Big Bad Sam Trigger katandika diku Sam Trigger na redeem ati Sam Trigger na redeem Big Bad tune Bob Steve abana na redeem mwana the crack ko haire kusingira kimuka nyobe nkusagamba bapukami no like upcoming like nabo like tunabara cause those guys are also talented and they are dreaming big to lift Bunyoro's music high working so nabo tunabara cause those guys are talented ere kyabuzo kinu kigenda hali nyonyo na basatu njya kutandikira na Robe kuruga mutandika kuzina kuruga mujoininga Spice Commandeno matandika bine I think baba pangisa no mushozi nanka nkwenda buli muntu ampereze kinte kya mubayiro na gamanti kuruga yatandikire kuzina tindikyewa kantandika na Robe nyowe kyange gali mazima tinja kudu palo namba yetu abayiro okwe baza ne kinte kyo mugenzi kikamubihizao baza niyo shot niyo yasembere kutera yegede ni wafu tukabanka kuli nteme tugenda kurungi performing kaba introduction I think wedding kaba wedding tugenda musajja agamba ngenda abayi mitwara 50 tugenda tuzina tumalira kaire kaika tuenda kuruga obwire busuwekere umanye gya kubanja omusajja sente na abuzire abaza akabura no kubura we yabura twatoza omuyaya tuwe sente alizoka yairuka yagenda letu tukananga twabatu yamba ha tukatwina mukalo sente bwa tonight twipa mata pampata muwao twakolaki twafune boda nzo tukazira na boda imagine zatu yampaka kizira mfumba nyene kizira mfumbi kuli mpaka mtaoni han tulibata ekintu kyo tindikiye bwambo mezi bwango musajja akatubona abonesa gali mazima tukatobe kireki Alex kintu kye kyakubayireho mu dance no gamanti tindikiyebo nyowe ekyambairo baito byeira buto tole no punyogo manager waitu tukaba nabasama oni bakyalimu omuyaye baito wewe ibyatu sente twabaganaga bwiro sente nti tutakumanya bundi oba natwa sente nti tokali tukatandika ntubagana 5 Muromu 5 kyetegereza bada aro bwire umubo twakozere twagenzere kuchapa ari twagenzere kuchapa twamara Kitera kurungi ntunihira ya 5 zaito tutazirore umwana yaga wewe na nyoti bampaire I think 15 ugasomya ko waziri ya mugamandazi zabaga nyingi wajogaga kurungi aisomera unoga no kwata bwana sokisi yao bana ni bakuhonda doni bwiro buli doni mwana 15 bwiro zikaba nyingi so niye mwana Jasper kike kya kubayireho no gamanti makatumike mazendi dansa kintu kinu kikamba otindikiyebo kintu kyambe kindali yebwa nze yero rugendo rurahira
Nyekin saga into Campbell like in because like when I started dancing, like to go on big stages, like tear tours again the harira, cause I remember I tukazina na Rubato, like tukazina na we hakoloping that day nkagaokamuka like bambinga omuka. So like ekintu kyo tindike ba muno na we buno kinuma muno, cause like amazina nyongo gasoke ko mingi samuka. Ekintu tindike ba cause like omuka baga unakorodi dancer akulaga ngo omuyaye omuntu atena future obokikeng. So nike kintali banyo. Issue gina nyumba issue gimba ndya giba habuzawo Alex ngeri mwatandikira ebintu bino muri bana bato abazaire banyu tiba bitwaraga kubini baruranti muri bayaye bino bintu bimwakoraga. Nyowe omuzaire wange nyowe Opunya ali nka manager waitu nyo niwe yansabireyo mukaso nyowe nabagana Opunya tibayera likiraga abakwa twagendaga nangara ino buzabaga sazi nga mutwaga turugireyo saha oba 10 iwe yangazayo gamuka tibayera likiraga bakwa nyo omuzaire wange yanyendezaga muno kuzina bakwa yanyumirwaga ninzina. So bunabagana Opunya maybe ndi nyenka ntali no Opunya we yayera kiraga na gamba ndi nkabikibike. Yes Alex, this very year I think nugomo mwaka gworuzingira mama wao life gisangirota man tebibaye byangu ati nkwendo tware omugisa guno ohereze abazaira baraheroka bukora abana abakwendeze kukuranka inyoni baba yekimuli nkwendo hamageza abazaira abakutekeza nti bine bintu byekiyaye nyeki nkusagamba abazaira baraheroka omwana wakwa ina talent musagike bana obulimbera yona cause talent you never know maiso kutande kusakusomesa omwana kusamutwala hero like talent nike kintu kyo kusakubolao okakifuna muno kano ewobe otakini amso abazaire abana mubasagike ma talent gabo abana nenya baina talent like education is the key na yemugigende omuno like mta focusing muno talent because we no kwado na talent otasomera that's nothing cause talent eyamba muno osomere cause wokuba osomere talent na yegi akuyamba muno so nokusoma nako mukuteka omuna man discipline respect that's all I can say. Alex tuhereze bigambo bya bikusemba yo abahara abarozi ba Kitara TV ntumariza entekani zenu. Abarozi ba Kitara TV nyomba sima mwebale kusagika Spice Commando mwebale kutuenda kandi mwebale nokutongera amani mwebale butatunaga kandi kimbeni ngamba abazaire abamu chali omwana bokuba aina talent yaye muhereze chance tomanya asa kuba ina talent kyonka nefiro muhereze chance orore keke kigenda maiso tomanya mu maisa. Yes Robert ebigambe bikusemba yo hali abarozi ba Kitara TV. Abarozi bona ba Kitara TV nkubasima nywena abalobwire buno nisima na manager Julius atosingire na of course naye nkusimire muno ekikusemba ekingamba kino kigenda abroad bataisule ndongo tukole nike tukwe tekiri ki abroad Kumanyisa ki ano wengi gamba kuli abroad ndongo tukone abroad state house aino myaye wakigamba ano mkuru wengi gamba atuyambe kuba tuli kubimbera ndigali mazima mansa mzee Kumanyisa romu yaya wabimanye. Yes ati tumalize entekanize nungenda basaba mutwe yakadansi kesekendi nkanizezo abarozi ba Kitara TV ntubaraga abarozi ba Kitara TV niye gentekaniza Orubazo kandi tubaire na ba Spice Commandos kankulekera akadansi bonkete kasitoka kebajja kuba ni batukolera okwiga utwaitaitana mu ntekanize zindi mubai. Mukutandika kubaza kabanza neibara mama twabonabona kandi tutaina sente na bene baitu batatweganye engoye noyogya ebyo kulya nosaka kuturwaye no janjaba kutwaye sukura kano sweka watukuza nengeso watugamba cyo kubonabona tikuba kufa twasoma abamututurukire kandi tuturulera bagenzi baitu mamo hangale tasabe na ruhanga kunindire kusaba nsabire buli kinya kunize ndaleta wange ni
tugendera cyenkigendera emirime tuhingura naho okuhari nkora abantu abamuti batugondeza otajwa kulindirira kokungukura nebyetago nikuwa ataliyo katala batuna mama kugonza kungira kuti kuinganwa nokusoka kurungiti kakumira habigamba wampaire okwehare kimiga nokugonza batangondeza olikyo muhendo halindi kusera kasente nkombekere ena kuketurume tulina kwikiriza tulisimbura niwe ungonza nobolimere nyatindikwewa haroho no musobya undasaba kakiganiro ngamoti niwe ungonza nobolimere nyatindikwewa haroho no musobya undasaba kakiganiro nganyire ekia musana sereri wetali haitunguru nitwesweka twino kwikiriza tibulikero munaite twegonze esare ziwansabiraga nibyo birungi kuletire halindi kurwa na masaija kukolelele nikotalye gomba mama kumisiriza ndi hayi kuleta abayijikuru atalindira mpera akunindire nko kwalinda kabu mama wange niwe ungonza nobolimere kanyanyatindikwewa haroho no musobya undasaba kekiganiro ngamoti niwe ungonza nobolimere kanyanyatindikwewa haroho no musobya undasaba kekiganiro nganyire nobolintuma muku nobolintuma isiba nobolintuma musiri nobolimpaka nabolo ungonza nobolintuma muku nobolintuma isiba nobolintuma musiri nobolimpaka nabolo ungonza Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.